Tanaw ganing comment. Siyempre day, dili tanan nga murag nindot og batasan. Daghan man ang mga lahi-lahi jud og mga batasan. Pero siyempre based sad na sa experience sa babae nga ano ingon ana na siya. Siguro asay mo accept niya, mao na ingon ana yung batasan sad. Mao nagipakita niya sa inyo ha. Kanya wala sad ko niingon nga tanan babae, buutan sa kunsaon. Ako kapilan ako nakaagi og ingon ana in town. Pero naasa may mga babae nga grabe nga bati og batasan pero maayo kay mulihok sa balay, di ba? Imo ra nang pagkiton og love gamay, no? Patsansingan nimo gamay. Syaro, mao man ang gipangita nila, no? Eh kung di sad nimo ilambing-lambing, sa ilaha sad ma-feel sad nila nga mura sila walay value sa imo. Maraygon sad nimo, di ba? Ang ako lang pasabot sad ana is ay lang sa mong pilig basta-basta. Kanang mga relationship ninyo ayo na dali-dali asad. Kung buutan pa kayo sa sugod, unya ang ending kay nidugay na mo na diha na siya nga murag ni maldita. Naasa nay rason, tanaw sa nimong kaugalingon unsay nausab sa imuha.